Und ich sehe mich auch als Handwerker und bemühe mich, diesen Beruf so ehrenhaft wie möglich auszuüben. Und wenn dann Erfolg dazukommt und einem die Leute auf die Schulter klopfen und der Fleischhauer nebenan ein besseres Stück Fleisch gibt, dann freut man sich natürlich. C'est un type, il fait des films terribles, mais c'est un type qui rigole tout le temps, qui est très sympathique, qui est très doux, qui est pas du tout ce qu'on peut imaginer quand on voit ses films. All meinen Filmen versucht, mich der Wahrheit zu nähern. Ob mir das immer gelungen ist, ist eine andere Frage. Und immer den Zuschauer ernst nehmend. Wenn man jemand ernst nimmt, kann man ihm auch unangenehme Dinge sagen, die uns ja alle aufregen. Il essaie de nous emmener là où on ne pensait pas pouvoir l'atteindre. On savait ce qu'il recherchait et on savait qu'on le recherchait nous-mêmes. Enfin, son obsession devenait la nôtre. Le grand cadeau, c'est de pouvoir faire des films. Je peux traiter mes peurs et tout ça avec mon travail. Et c'est un privilège énorme.